محمد في البيان حمدا لمن أتقانا من كاس زوج شرنا شيخي صلى عليه الكريم ما مدك من يداني. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأشياخنا ولمن حضر مجلسنا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم وبارك على صاحب الداج والمعراج والبراق والعلم، من جسمه مؤطر مطهر منور، من اسمه مرفوع موضوع مكتوب على اللوح والقلم، بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم، جد الذبيحين وابن الطبيحين، سيد الكونين الحبيب الزين قرة العين محمد صلى الله عليه وسلم. caggal yettude Allah e julde afa koddo gorko goto fittanu leñol won Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En garti e yewtere men wiiten wattu hakkille ɗo e télé men télé beddo kala altine so tawi woni waktuji 15 e gardugol musidɗo men Obama. ɗum noon inchallah en garti e yewtere meɗen hande toɓɓere men ko jaabade walla gandarma findinde yimɓeɓe hono Moustapha Diakhaté biɗo hol ganduɗo yummum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, walla hol ganduɗo bamum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, walla hol dalili mo yimɓe jogui wonde ko yummum nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam ɓuuri yummiraɓe yimɓeɓe, walla hol dalili mo yimɓe jogui ko bamum nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam ɓuuri babiraɓe yimɓeɓe. ko ardi foof Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o wiyete ko Muhammadun il musafa min kiramin min kirami. o wiyete ko Muhammadu ceɗaɗo ciggaɗo guittaɗo lallitaɗo ma madat fataratun min arrusul illa bashara qawmuha bika al anbiya lam tazal fi damairi l kawni tukhtaru laka ummahatu wal abaa. o ko woni Muhammad mo ganduɗa yummakko wiyete ko Aminata bintu Wahab. sa mbiɗa so yimɓeɓe ganda yummakko kene mi haalanma almudel almuɓe ne andi yummakko, almudel almuɓe ne andi bammakko, almudel almuɓe o ne haalanma hol yummakko, almudel almuɓe no haalanma hol bammakko, almudel almuɓe no haalanma hol kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam. o wiyete ko Muhammad bammakko wiyete ko Abdullah bun Abdul Muttalib bun Hashim bun Abdul Manaf bun Qusay bun Kilab bun Murra bun Kaab bun Luway bun Ghalib bun Fihr bun Malik bun Nadr bun Kinana bun Khuzayma bun Mudrika bun Ilyas bun Mudar bun Nizar bun Mu'ad bun Adnan. sa binni Adnan fa takzibu qad jaa min al alam. Moustapha Diakhaté fenana ma yaltatel mbed fa takzibu qad jaa min al alam. o ko bammakko yummakko wiyete ko Aminata bintu Wahab bun Abdul Manaf bun Zuhra bun Kilab bun Murra bun Kaab bun Luway bun Ghalib bun Fihr bun Malik bun Nadr bun Kinana bun Khuzayma bun Mudrika bun Ilyas bun Mudar bun Nizar bun Mu'ad bun Adnan. sa ɓenni Adnan an Moustapha Diakhaté fenanama fa takzibu qad jaa min al alam fenanama yaltatel mbed. ni yummakko sa wona andi yummakko a andi asko bammakko. holko woni andude yummakko, holko woni andude bammakko. waman yahfaz jududa abil batuli waqahu llahu min sharri dirami. ay sa andi nelaɗo no gandirmi asko nelaɗo ni, sa andi nelaɗo no Alhaji Malik andiri asko nelaɗo ni, sa andi nelaɗo no ceerno Cheikh andiri asko nelaɗo ni, wallahi ama Allah dande aduna bone muɗum, Allah danduma e lahara e bone muɗum. on woni Muhammadin sallallahu yummakko no foti duuɓi wuuri mbiɗa ko yummakko mi adama biographie yummakko dabɓo won noon fa inna fadla rasulillah laysa lahu haddun fa yuribu anhu najikun bi fen. ay kaldo huno ko wawa haalde ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. yummakko wiyete ko Aminata en kaali yummakko no foti duuɓi wuuri. ceeri Cheikh heɗo Moustapha ceeri Cheikh wi wa achat ummu hayril alamina bila naksin wala zeydin bila min. yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wuuri ko duuɓi capantati. ganda ɗum yummum nelaɗo sallllahu alih w sallam wuuri ko duuɓi capantati. nde yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sankotode no foti nelaɗo gandarma yaare noon nelaɗo ne yeere duuɓi jeegom. holto yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sanki. yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sanki ko abwa hakkude Makka e Madina. omo yaare duuɓi nogas e jeetati o ummi Makka o yeehi Madina salminode koreji makko. o woni toon duuɓi ɗiɗi mbaɗa d plus 28 o rokkama ko 30 wadde ko 30 ans omo ummi Madina omo arta Makka o ari
ha nokkunu wi aba koye sangre koye yolde hakkude makka e madina ko ɗon yummum nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam rutte jomum cheikh wi wa zara al moustapha umman bi abwabi alfi muqanna illa tehidani o woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam annabi mo ganduɗa juuriyiɗo yummum ne wonde ujunere gorko dariɗo dadiɗo kaɓanteɗo jiyaade fi sabilillah annabi o sallllahu alayhi wa sallam eɗe juurade yummum ne wonde ɓe on woni yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala debbo gonnoɗo e aduna he so sowimo soofat so wona kanko kala debbo lebbi ma ne ɓeydo aɗa ɓe cohranma ne ɓeydo lebbi ma ne ɓeydo cohranma ne ɓeydo kono yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o natiri hoɗani ko duuɓi 16 mbiɗon o wuuri ko duuɓi 30 o wuuri caggal bamum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sankade duuɓi 7 mbaɗa 30 moins 7 rokkanma ko 23 ans o wuurde bamum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duuɓi 7 23 ans mbaɗa gandanma moins 7 rokkanma ko 16 ans wadde ko duuɓi 16 yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam natiri hoɗande heɗa kalanda yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wala so wona annabi o sallllahu alayhi wa sallam walam yujad aminata walidun siwa waqil anami alal asami yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wala ɓiɗɗo so wona afa kodda gorko goto fittanu leñol woni mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam jagtowo kala jagɗo danɗowo kala ɓiɗiɗo on rasulu sallllahu alayhi wa sallam yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam annabi o taƴi wirgalloji e nder reedu yumma ko wa kaadi un abhuran ya an biya sabagal jami alaji malik ne haalanma ɗum duuɓi a wirgal arwanigo ngo e nder reedu yumma ko omo woni toon duuɓi 12 omo rewa Allah o telli e wirgallo deuxiéme woni ɗon duuɓi 12 o telli ɗon o woni ɗon duuɓi 10 o telli ɗon o woni ɗon duuɓi 9 o telli o woni ɗon 7 o telli o woni ɗon 7 o telli o woni ɗon 6 o telli o woni ɗon 5 o telli o woni ɗon 4 o telli o woni ɗon 3 o telli o woni ɗon 2 o telli o woni ɗon 1 eltin chefa a waɗani ɗumani o woni yummum mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam kadi walam tajid ummuhu fi hamli taaban wala siqalan wala huzulan wala mastal alami yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o ƴetti reedu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam walam tajid ummuhu fi hamlihi taaban yumma ko dañani tampirde ronima an yumma tampirde ronimande taaban wala sigalan wona teddede nde yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sowinde e nde o sowaki nde fof fote makko e leenide o sowinde o ɓuuri hayde ganduɗa hoorema e webde gollude golle makko e nde sowaki nde wala siqalan wala husulan wona yorde terɗe wala husulan wona hoore firide heɓani yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona gandama misrel jarugel banggue wona tone ciriɗi wona gandama koyɗele puuɗaki wona wurel siggi wona joɗade gandarma ɓugri huɓere wona ñefde guelloje fewrani banum gorko fewnani banum debbo fewrani ƴeykum woni yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɗa kalanda hol gonɗo yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗon woni yummiraɗo mo ganduɗa dañƴo ɓiɗɗo o woni lasli aduna o nabiyun majidun aslul kirami bihi harajat khalaiqum min idami on woni ɓiɗɗo saabi hol dalili yummum nelaɗo o ɓurdi yummiraɓe yimɓeɓe hol dalili yummum bamum nelaɗo ɓuuri babiraɓe yimɓeɓe dalili mum kayne feeñi wonde ɓe ƴiɓini ɓiɗɗo gonɗo lasli winder kono an yumma jibinani ɓiɗɗo lasli winder bamma jibinani ɓiɗɗo gonɗo lasli winder wa innahu is arada allahu nashatana abana min nuurihi nuran nabil alami oɗon nuuru yalti koye abdoullah oɗon nuuru yalti koye aminata on woni mo ganduɗa wo lowla ruhuhu ma raha rihun wala shay'un yakunu ala dabani on woni mo ganduɗa sinno wonano fittanum a joɗata ko tele joɗoɗo kaala on woni fittanum sinno wonano kañum a wiyetake moustapha saka jettoɗa jakate an kay laaɓis a artani mouhammadin so yiyama moustapha ko ciɗaɗo ciggaɗo mouhammadou o woni qualité an woni salte mouhammadou o ko qualité an woni ko salte on woni yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wuuri ko duuɓi 3 o naatiri hoɓande ko duuɓi 16 o ala ɓiɗɗo so wona mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam nde ruttoto e joomi ko ɓiyi ko mouhammad ene yaare duuɓi 6 sa anda ko on woni yummum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam biographie dam mi artanma bamakko mbimami bamakko wiyete ko abdoullah bun abdoul moutalib ha jettoɗa adanani bamakko no foti naatiri hoɗande alaji malik wi wa haza isaka abdoullahi seyiduna hadwan heɗa kalanda moussa haade wan ha tonngini rokkuma 7 deyni rokkuma 4 + 8 12
wawon rokuma 6 plus 12 rokama ko 18 wata ko 18 ans bamum nalaɗo sallllahu alayhi wa sallam natir galle yumma ko natir ko 16 ans bama ko natir ko 18 ans moustapha keɗo mbaɗa haalama yumma bamum nalaɗo sallllahu alayhi wa sallam bamum nalaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbiɗen o wuuri ko duuɓi nogas e joyyi wo umru abihi abdoullahi kahun wo qila kahun ala qawlin mudani bama ko wuuri ko duuɓi nogas e joyyi wiyama ko duuɓi nogas jeere kono ko ala qawlin mudani konngol ne yeeɓa ko moustapha jakate ngol ɓayani ala qawlin mudani o woni bamum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kasali abihi la waladun siwahu bamma ko ala ɓiɗɗo so wona kanko woni afa koddo gorko goto fittano leñol woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam bamma ko holto sanki bamma ko sanki ko madina bamma ko nde sankorone holto yarate mete o jibinama walla jibinaka ala nden yumma ko en ƴettiri ɗum yaare lebbi ɗiɗi bamma ko sanki medina mbiya hay goto anda yimum nena hay goto anda bamum nena ɗum ko biographie banggue andude amma noon holko tagui hol dalil mo yimɓe jogui yummum nelaɗo ɓuuri yummiraɓe yimɓeɓe holko tagui yummum nelaɗo bamum nelaɗo ɓuuri babiraɓe yimɓeɓe hetto kalanda moustapha yummum nelaɗo ɓurdi yummiraɓe men guiɗo o jibini lasli windere o bihi harajat khalaiqu min idami sababun mouhammad aduna o woni aduna so tawi a yiɗano yummum nelaɗo ɓuuri yumma jibinanno hono nelaɗo ɓaade kay yumma jibin ko hono an wadde feññini yummum nelaɗo ɓuurma an saabu yummum nelaɗo dañi nelaɗo yumma dañi an mboɗo sikki noon ɗaniyankoɓe ko no jaɓiri fof ko noon jijirte yummum nelaɗo kay feeñiri ɓuural e yumma guila yummum nelaɗo dañi nelaɗo yummum nelaɗo feeñiri kay wonde kañum ɓuuri yumma guila yumma dañma an woni mouhammad sallllahu alayhi wa sallam yummum nelaɗo dañi jibinde ɓiɗɗo allah wiyama wa innaka la ala hulqin azim allah wiyanimo noon ko yummum nelaɗo dañi oɗon ɓiɗɗo ko yummum nelaɗo dañi mo allah wi wa rafa'ana laka zicraka ko yummum nelaɗo jibini on bamum nelaɗo jibini on ko yummum nelaɗo jibini ɓiɗɗo mo ganduɗa allah wimo fa bima rahmatin min allahi linta lahum walow kunta fazzan ghalisa al qalbi lan faddu min hawli ko yummum nelaɗo jibini on wona yumma ko yummum nelaɗo jibini mo ganduɗa allah wimo alam nashrah ko yummum nelaɗo wala tahudduhu bi yaminika idan lartaba al mubtilun ko yummum nelaɗo jibini on qum fa anzir ko yummum nelaɗo jibini on qumil leyla illa qalilan ko yummum nelaɗo jibini on allamahu shadidul quwa ko yummum nelaɗo jibini on la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi ko yummum nelaɗo jibini on woni mouhammad wo kulluhum min rasulillah multamisun garfan min albahri aw rashfan min addiyam ko yummum nelaɗo jibini on faqa nabiyina fi halqin wa fi hulqin walam yudanu fi ilmin wala karamin ko yummum nelaɗo jibini on wa min ahlaqihi qabla annubuwa mujanabatul karahati wal harami ko yummum nelaɗo jibini on bamum nelaɗo jibini on fa yamurhum bi af'alin hisanin wa yanhahum bi aqwalin li'ami ko yummum nelaɗo jibini on ana jiida ceerno mouhamadou bocara gatagui ana wona ceerno hammed baba ana wona ceerno banaji ana wona ceerno gatagui biɗo hubbu nabiyi barani fal hubbu lil hibbi yabri fa laysa indi dawahu siwahu mimma sayabri haza la sheyun ujabu da'un dawa'un li amri la ta'jabanna li amri yadnina yashfina imri gata wima an moustapha mahalan azuli fa haza aya aqulu la sihri فالحب يؤمي ويسمي حرمت نومي لسحري لذاكم قد تروني فاليوم مني كسحري هذا الذي قد ذكرته ليس مني بفخري فالله يعلم ربي مما ألاقي في شري مما ألاقي في صدري فشاركوني فيه فزتم فقد إلى صبري فخففوا الحمل عني ستم تنالوا بسخري صلوا عليه جميعا يا هؤلاء الأجر صلوا عليه جميعا يا هؤلاء الأجر صلوا عليه جميعا يا هؤلاء الأجر يا سادة النجبا كونوا وعادة لذكري خلوا التكاسل من الدواء بفقري والله لأنتم في الزلام نجوم قرن في ظهري صل على محمد صلى الله عليه وسلم.